dağız yok. Pazarga barıp bir zeke satayın desem milisiyalar gelsin. Kim otar? Konuşacağız gerek. Gerçekten ben baldarımı büt var nafkasır buna direkt gidip koyayım. Sizemi kutsal var. Bu kaçıp geçeyimiz ya. Kırgızistan'da başalamacılık olmakta var. Ayaklara olsun. Öyleydi mi? At tekrar böyle öl kolaydı. Basına getir alayım. Demek ki kavray bizde jongoydu. Siz baldarımızı zorga bağlı atsak. Ya ne kılışıyoruz gerek? Tekor çekeyiz. Koşmacaydı mi? Tekor çekeyiz. Moskvaga geçelim. Tekorayız. Я будь, а что, долгой галды Кыргызстан? Долгой галды. Вообще, уважаемый президент, послушайте нас. Машинаны налогын көтеріп атат. Это бой народа, народ уже кричит. Сунун налогын көтеріп атат. Светке төлеп атат. Мен 5 балама пособие алмайм. 1 сом пособие алмайм балама. Пускай болбосо балдарыма 10 миңден төлөп берсин. 5 балама 50 миң акча берсин. Мен калганын өзүм иштеп багып алам.